ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯤꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯑꯟꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯤꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯑꯟꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯥꯗꯣꯡꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ And from today onward, Nasiki Sugumba Togo, I want to talk about tourism related sports in the Loktaki area, Ramlake, Siki, Puzikla, Dugalam, no Karikari, any water bodies, even Kuga, Siauna, Mashida, unauthorized government company in Habanata port. I'm not the same away, right? Ashidaki could have been formal order, Siki Zagasi, right from today, Nasi, Mogilabin, Savongi Katarogo, unarmed police. Packet Loina National Disaster Management Gi Mogi team Mama Mini put a group Mama station to Olamini otherwise in a Maslida in a Mayanda Loktak shoe unauthorized company in a Saba port at all. Aduga boat took a Salaga life second question of Tagurza couldn't give me the way Sanare Mogi Hanaki Doramiva boat Shinji scenes the Holaga. Company the Fajana Saba, authorized board to Sinabiro, Adumadu, a government site again. Moina Karaputoga, when a loan we carry with Birka, Lamdam Singapore, Mogi business, Kunamaga, from the Hokusiam Yori, Mapogam, she's Havamatam, the Kunmayama, shipped over Kota, Maduga Awab, the Occupation Center, Adubu, Dograbina Gomen, you in the Toramina, was more from the Holy Nongam with the Sato Center, which is the authorized company approved over Adumba, Botuina, Senanaba, the Moikundimina Suyare. Nasi right from today onward. Zikdagi Nasi the unauthorized board of the Taware only couldn't be suffocation to Rogos of an authorized web. Doctor will cry the board Amanis Hamakan. Then I put the land the other Bulalana, Duga, two Matamda, Kaltagi, Ziki had the factory city board Seporaga, Hanagi, local nets into the police orga. Otherwise, the police picketing Amatamani, policing Sinamway, isn't there every tourist? Mapandagi Lapa or local the Lapa, Madagi Lapa, putting my life jacket out the reporter. Kahandapa. Having a single some system, standing order, Magom and you and Tuolakana. Isn't there every place though? To this community, never looked up with VI, the visual Pugi the lady, Lokoi part, Adu with VI, Shigi with VI, and the Amakada lady, but I'm like, we hide the portion. System of Makada, come never. Adu Gomena, step local. Amaramda, he lacks in the ging around the Hona Tiba Kangakidraba Makoy Home Housing National Disaster Response Force, Fair Service Yauna, Maryland, Singna Tiba Gitabak Yam the Kanasa today. How's if Howard Asiba Haksang Sing, Pangbangam Dre, Hiram Sita Powdum Ama. Merang Yana level to go Mada, Monin Topagi, Ninko Kong the Gate, Lupa in Pima, Lukiba, Arumba, Zadongi, Mapam to Makadani. Ogilvy Maxi disaster response team Amadi Manipuri Fire Service Amadi Police Kimaitagi Yamna Marila Navasina, Mapam Zilla Tumzalaga, Miki, Vigitava Satari, Haiva, Miki, Vigitava Satabasi, coverage of Navi Damata, ISTV Networki, where I'm correspondent of Yunkaibam, Yanis Sovolona, Ikoi, you own the Savati Mama, Mapam Sita, and a partner Aisha, of which Sakan the name of Pamsi, Yorba Mutunda. Rescue works a minor Tauri, although Yam Kudum, Ninga, Habdo, a quite Yam the Tam. The video one is the years, so we see the only yeah, there must be nothing over it. Manipuri Fire Service from a power maternity, Mafamsi Yam do Tava, Chani, Matatul from the Tasking, rescue worker to Sada, my own area, have a hard in a Mafamsi Yoga and the Congo Wapame. ISTV News hit about the Zaver, Richard and then Sadong.
अमरमदा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की कांगबुना सोइदना मियो अहुम अदुगी हक्चांग थीबा फंगनी हाइबगी थाजब थमली हिरमसिदा चादोंग लेक्तगी अखोगी पाउमी ज्ञानेश्वरन पिरक रिपोर्ट को जी पहले से मैं कांस्टेबल जी डी गौरव कुमार मिश्रा 12 बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दोईमुख अरुणाचल प्रदेश। ओके जो कि हाँ चाहिए कि सर इसमें जो कि कुल मिला के कितने आप लोग का जो कि टीम मेंबर इसमें जो कि सर्चिंग का जो कि अभी चल रहा है अभी सर यहाँ पे हम लोग 25 है। नीचे कितना डीप है सर 120 फीट। और ये ढूंढने का कोशिश आप लोग कैसे कर रहे हैं इसमें सर ये सिंकर डाल के और ये जा रहे हैं डीप डाइवर सिलेंडर लेकर अंदर जाएंगे ये। और इसमें आप ढूंढने के टाइम में आपको क्या क्या जो कि इसके प्रॉब्लम कैसे आप जो फेस कर रहा है इसमें डीप उसको बता के डीप के लिए ये नहीं मिल पा रहा है कि नहीं इसमें क्या हो रहा है इसमें सर इससे जाएंगे देखेंगे मतलब कि वहाँ पे जितना है जा पाएंगे वहाँ पे। ओके तो फिर ऊपर आ जाएंगे जैसे कोई मतलब मुझे मिल जाए ऐसे तो फिर मैं वहाँ से सिग्नल दूंगा और मेरा जो अटेंडर होगा वो मुझे ऊपर कर देंगे। ओके और ये सही रहेगा फिर हमें नीचे जाएंगे फिर वहाँ देखेंगे सर्चिंग करके। ओके जो आपका जो लगता है कि ये जो कि जितना गायब हुआ जो आदमी 3 बंदे हैं वो मिलेगा कि नहीं ये मिल जाएगा सर मिल जाएगा ताकि ये कब तक जो मिलेगा अपने जो कि क्या सस्पेक्शन कैसे होता है इसका सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हर जगह देख लिए हैं कि पानी कहाँ कहाँ कितना है और अभी इसीलिए सिंकर ला के ना हर जगह हम लोग डाल के देखेंगे वहाँ पे और जहाँ जहाँ वो बताया है कि इस एरिया में होगा उस एरिया को हम लोग देखेंगे। NDRF मदी मणिपुर फायर सर्विस की मैकेदिगी मियोय कयागा लोइना हारिबा मियोयसिंग असि फंगनबिदमक थीबगी थबक चथरी हाबि वफम असनि हजिक फौबी ओइना ISTV न्यूज की दमक रिचर्ड रंजन गा लोइना ज्ञानेश्वर युंखाइबम चादोंग लेक अमरुमदा चादोंग लेकता मियोय अहुम ही लाक्सिन बदा थीबा खंगद्रिङै चेरकता नोंमाय खोंग मखा लेकाइदासु इम्फाल तुरेलदा ही लाक्सिन खिबदा मियोय अमा हौजिक फावबा थीबा खंगद्रे थौदो सी गरांग नुमिदांग वाइरम सिटखिबा नोंलै नुंसित मरकता इम्फाल तुरेलदा ही लांथोरकपदा मियोय अदु तुरेल मयाइदा ही लाक्सिन खिबने थौदो अदुदा थीबा खंगद्रिबा मियोय अदुदे निंथौजम थोइबी चाही हुमफुनिथोय अपोपा लेखिद्रबा मंगलेम्बा नोंमाय खोंग मखा लेकाइदागिनि हारि माकना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा नोंमाइखोंग वेस्ट ता थबक अमा चटलुरगा हलकपदा लाइबक थिबा थौदो अदु थोकिबनि हारि हौजि फावबा सिबा हक्सांग फंगद्रे मनाक नकपदा लेबा मियोयसिंग अमदि पुलिसना असिबा हक्सांग थिबगी थबक हौजि फावबा चथरि सिंघाई सिंह वाटर सप्लाई स्कीम लोशननबा बजेट पैसा हापले इंसोल्यूशन कुंदगी ग्रेटर इम्फाल की इसिंगी अवाब कोखलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोख्रे वफम सिंघाई सिंह सेमगलिबा वाटर सप्लाई स्कीम यंगसिनबगी खोंगचत चीफ मिनिस्टर फोंदोखिबने खोंगचत अदुदा एमएलए नाहकम इंद्रजीत टी सेटरबर्टा आइस डिंगो मणिपुर टूरिज्म कॉर्पोरेशन की चेयरमैन डॉक्टर एस रंजन अमदे वाटर रिसोर्सेस विंग 1 की चीफ इंजीनियर जी रविंद्र शर्मा चिंबा ऑफिशियल सिंह लोइनखे चीफ मिनिस्टर ना थबक सुरीबा फिबम अदु अपेन फोंदोकपग लोइनना हेना खोंगजेल यांगसिनना थबक सुनबा पाउताक पिखे तुंगदा थौबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट तगी इसिंग सिथरक्तुना वाटर सप्लाई स्कीम असि यौनब होनबदा कामु चिंजिनदा सेंबल लोइरब टनेल गे सरुकसु यांगसिनखे चीफ मिनिस्टर ना ममांगी लेंगाकना पाइखलंबा अफब थौरांग सिंगी मनुंगदा जिंखै चिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट असिसु अमने प्रोजेक्ट असि लोइसिननब होनबदा लुपा करोड़ चामसुबना अहुम रोम चंगदब वाटले मसिगिदमक सेट फीदा लुपा करोड़ मफुदा हुमदोय पिबिना भाइजख्रे हौजिक थबक सुरीबा असि खुमांग सौक्सिननबा बजेट लुपा करोड़ 15 हापले चाही असिगी डिसेंबर था फावबदा लुसिनगनी हाइबगी पानम थमले इंसोल्यूशनगनी कुंदगिदि ग्रेटर इम्फाल थेंगनरिबा इसिंगी अवाबसिंग अयामबना कोखनबा ngomgani हाइके हाने की गवर्नमेंट की मतमदगी फजन पाइखत पिरमगा थवाल प्रोजेक्ट की पोरागा वासिदा तोरकान मरोइना अर्बान की करिगी ग्रेटर इम्फाल की लेरिबा वाटर स्कार्सिटी से लेतनबा पीगदोरिनी सिगी मथक लोशनबा कोई अनदर 103 crores कुम दरकार ले अदुबु लाइव फबदे नॉर्थ ईस्ट की वेबा अदुगुमा स्कीम सिंग सुमा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंग सी तौननबा अनोवा स्कीम की प्रपोजल थारो ओन हाइबदगी सिगी से कोई 93 crore की प्रोजेक्ट मा थागरे हंद की बजट ता 15 crore मा यावरगा लेरे अदुना मसी हुजि लोशनबा कोने टारगेट तौरसी बाय
coming December sida masu loisalaga greater Imphal area da mai magi jaga da pipe macha distributory pipe sing haitare madu tawgudaba lei aduna madu su hujik dagi hona simultaneously si suba loina madu gi distributory pipe kai gi du so koi tawna thok pai kali loina mayam gi public ki cooperation na tadi koina haiba posting amoy ona public na any thabang mafam da yaning da lei raga su thabang mafam da problem create to wi mahut agitate to wi mahut koi government gi side nakanda lakpiraga wari sanarga speed up tongna ba timely complete loina na madum tang dai prajamayam dai appeal tongni Chief Minister na makhatana Manipur da mahusa laine bina thokaliba thaudo wathok singi manungda akanba nonglei nungsit na piba chaithengsu amani haujik nonglei nungsit na yumthak humdok khibagi phibam lairiba si leptana umang kokthok mi humdok khibagi phibam mayuk na ba yai Manipur gi ching ayamba maru kokthok liba asi thingna ba government na thorang pakhat kani manak nak pada leiba mi singna su tongan ba awa chaitheng kaya thengna rakadaba asidagi kansi hairabadi chingda umang kokthok pagi thabak lepiu haike nungsit lakpasi uwa da phara laga tawgoda badu u mata leitre sing haiba leiriba mayam si u mata leitre masi kana no chanarami ba system se sing dana amma tamdana amma adi village authority dana amma khun authority dana amma lekai dana amma tawrum bagi chanabi leiram ba se masi khara ai praja gi opinion support sector rules of law amma ka thamdraga di khoi se akoi mi khar leide khoi mi woina pai khrani hujeki jinga pai di na mi woina khoi nuksida hum pai khrani maram di uwa leirak ni masana nuksituna khoi hum gi bata aduna human life save tong no bagi dong khoi government khara stringent no action khara local lakke masida mayam cooperation PBU ngarang nungthil sitkiba nonglei nungsit aduna moregi akoibagi mafam singda leiba khul manga rongi yum humpu hena amang ta thokan khre more police amadi moregi SDO na amang ta thokan khraba singyang sin khre nonglei nungsit aduna Imphal more lambi da u kaya tekhaduna chatok chashinda akaiba pikre yum humpu hena amang ta thokan khraba khul sing adudi ke Jalenmol village da yum taramathoi Ais Mongjang village da yum kunmanga El Faimol da yum ani New Mongjang da yum kunmanga amadi TM Jongmunom village da yum amani ke Jalenmol village ki chief Thangkho Hau Hakifna lenga ki mari leinaba singi maikei dagi mateng pangbinaba appeal tawrakle ngarang yamna pamdaba thogdok amana nungsit pung 4:20 PM suwai suda nungsit siduna ai ekhogi khun sida jim tarama thoi se nungsit na loina humdok pikre aduga inhakna hainingi se government maikei dagi chai khuding sida ajamba April na taraga May tha sida sigum mathogdok se adum thoe 2016 da su siana yam sathiba thogdok ma thokre adubu hantak paliba sarkar suna jingsin bigini haibaga thajaba loilana ai sum tinsil lagi nonglei nungsit aduna khunrakom kendra amadi cycle kendra gimfam kaya da yum school amadi electric wire na chingba kaya amang ata thokan khre khunrakom kendra gi haikak mapal kaibi taret khul chanung yumnam patlo amadi cycle kendra gi kubi pung amasung gamfajo na chinba afam singda yum kaya amang ata thokan ke awa bataraba yumbu singna marilei naba singna mateng pangbina ba pungning singsilakle Moredagi kilometer mari rom chatlaga national highway chama subna anigi lambigi nakal da leiba ke Kholen village asida ngasi phawba mai ising amadi lenga ki khudong saba sing phangdana lerakli haina village secretary Saikholen Khongsai na phongdorakle mioi chaniyang khairong khundari ba bafam asida lenga ki phangpham thokpa sing phangan biu ngarang sitkiba nonglei nungsit aduna su yum mari rom amanga ta thokan kibadagi awaba mayuk nare mari leinaba singna miyeng changbiu haina village secretary Saikholen Khongsai na makata na phongdorakle Benda ekhoi hun ke hulen sing si attention khar lobio haina ai gi min sai hulen khungsai le ke hulen gi village chief secretary ne hada chi ke hulen village si 2005 da SDC la result to bi hi bane adu matung da ekhoi la si hun si sim ngai da chief decision da acknowledgement lowe aduga ategi khunda ekhoi gi thangna badachu acknowledgement yabiba lawale ayaba lawraga khunsi sembale adu ekhoi si yawada
laiki adu matungda si khun ke khulen village da ising su phangde mai su phangde aduga government side su facility kamta phangde adu khoi gi khun gi laiki ba yum manung angang sing loin yam wan laiki adu matungda ngarang gi nungsit akan ba lakwa de su yum mari manga gumba phokthok bi khare aduga government gi maikaida staff sigda kramta lakraga visit su tobi de khoi si government gi staff sig lagda haila adum yinga laibe de khoi khun si yam waraba de adu Manipur gi government da khoi gi khun ke khulen sing si attention khar lobio haina appeal tawri thank you Minister Syam Kumar bu Andro Kendra gi manung da leiba youth club amadi maira pai bi lup nipana boycott tawi haina phongdok pasi yaning de haina changam dabi idiga club kai farok youth development organization amadi changam dabi Mahamadan club ki miyoi singna club ki sanglen da pangthokpa pawmi singa unabada phongdokre club ki president Muhammad Anis Sahana Kendra sida miyam gi thabak tawriba amasung tungda su thabak kaya paikhalaka dawriba minister bu boycott tawi hairakpa asi club singa mari leinade rajniti gi kudong sanaba miyoi kharana tawba thabak ni haike Amdabi Diga Club Kaifaro Youth Development Organization Amadi Changamdabi Mudan Club CMC ay samak Changamdabi Mudan Club CMC ke president amu oina mama ngasi thokiba social media da thadora kiba club tarana unsal laga Honorable Minister T.S. Syam Kumar bu social boycott tawre hairiba inform yawdo from aduda yawrak liba club ahumbu mingchathian na hon riba asi hairiba club ahum asiga karimat hiram amata da mari leina khiba leite amadi meeting asida club sing asigi executive amata sign tawruba amadi meeting yawruba leite loina na hairiba club sing asibu mingchathian na hon riba asibu numi humni gi manungda club sing asida changjarak taragadi legal oiba action lokhat lagani Amoromda Yaripok Lai Manaida Pangthokpa Pawmisinga Unabada Development Organization Andro Kendragi Women Wingi President S Premitana Ngarang Miyoi Kharana Mifam Amalai Haiduna Kauduna Kuyek Pihalaga Kendragi MLA T.S. Syam Kumar bu boycott tawi Haiduna ngasi media da phongdorpa si laibak thibani asigumba thabak Kendra sida matungda amuk hana tawbiganu haike Tangkunipan the Forest Media the Yaukiba Andro Kendragi MLA Adua Manipur government kina Forest Minister T.S. Syam Kumar bu Kendra sida boycott tawre haiba wa phamasi yam laibak thibani akoi minister bu boycott tawgiba leite matam khudimangta laimanagi nupi jingna laimanai da leiba nupi jingna honorable akoi sarjigi chakhothara mana tawba thabak khudimangta khoi hana daisu mateng pangduna lai makha na chu hena mateng pangdana leigini haiba wa famji mayam gi mamang thamjari Manipur University Department of Dance and Music na Sinduna Malemgi Jagoi gi numit thoram ngase Manipur University da pangthokre thoram maduda Government Dance College ki hana principal oiramba Ranjit Adhikari Government Music College ki hana gi principal Laimayum Devendrajit Senior Artist and Amushanana Manipuri Jagoi gi matangda wangang khibaga loinana demonstration pangthoke Manipur University gi School of Humanities ki Dean Professor C.S. Yashawantana Jagoi saba pambana ha singna jagoi saba khak oibagi mahutta academic oiba wakhalol su yahonana ba thoramasi pangthokpani haike Howjik hangiba Manipuri dance and music asi Manipur University ki master level dani master level da lakpa taragadi aikoina kari tauri natraga karamba mawong da jagoi se sari prithvi gi leiriba classical dances sing siga aikoi ga kari da khenai aikoi gi na karmai tobono performance sing se kari mari leiri kari tauri amadi jagoi gi notation se masi aikoina utpa amadi masi koi research da putho aga karamba mawong da tauri bage karamba mawong da chatli bage haibasing do madu aikoina world dance day siga mari lainana madugi maikaida chatnabagi damakta aikoina ngasigi yam chamlaba world dance day se sinjabane North East ki yellow missing punsin nadrabadi hingba wagani haina in thole semba sana zawbana ngasi idamdam kanba apunba lupna sinduna
konung mamangda laiba PCYWC da pangthokpa sajibu khudol tambagi thorom da haikre thorom aduda Jelangrong Union gi president amu kamai iramdam kanba apun baluk ki luchingba kya su sargya ke lesem basana jawbuna makhatana mainland India na yellow mill singi mayokta khongthang kaya lokalakli pumna makasi ngakthoknaba awang nongpok lamdam gi furup macha sing punsinnaba mathau tai haike Odista laiba apik pa state sing aduga apik pa furup sing mayam si ekoi ngasi choina taraga su ekoi ngasi pau phongna matam ore ekoi ngasi punsam na matam ore amaru oina hojik ekoi gi lamda koi kep lak pagi khot pagi aki ba laiba mayam sa ekoi masai sida ekoi odista laiba ekoi gi indigenous people sing political parties sing or any civil society pagi miyang du thabak toriba sing loina maksa punsal laga Manipur gi Nagaland gi Mizoram gi haiban na apun man note isama adu mapang kalman note isama sagat pagi matam do oire habi wakhalunda ngasi gi thamam se pangtop oigani haina du mane lawje hauji aten me brem thlok chari Yes TNT bar amadi cement Yes brand gi cement amadi yum sana bi yot sing awhong mamal phangirgani yot ki mamal na kg amada lupa nifu dagi horga lupa yangthini thoi phawda phangirgani loinena cement gi mamal na bag amada lupa chamri kun dagi horga lupa chamri marifu phawda phangirgani hana book tawiduna khudong saba silobi ho offer si numit tare ni khaktagini Notice the Hanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI ki license pangraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of Indiana Sarfasi Act 2002 ki makhada Financial Institute amo in sakangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All mission ki makhada subsidized loan pi bada mangzil thariba Panthoibi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary company singi sister yauna punna branch tara hom doyang duk jare miyam financial facilities sing lobi na bading sing jare Panthoibi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singi damakta Jolip capsule chab ima pirol syrup anatra suba khatane yaroi aduna pirol singda comfort tinglibani Haujik makhum tangkhai ma hairo aduga t-shirt to lupsillo masigi step macha asina hegi langsingbu phajahanduna machu mamen so thokhanli adudi comfort na torisi karino fajanaba amasung machu mamen thohan bani comfort after wash apik pa khongthang ajoba thabak Greenery e-motor ki nungairaba pausel miyam da pijariba khudung chaba silobiu Greenery e-motor da phangriba gari macha singa sigi manungda adomna lupa lesing tara khaktamak deposit tawiraga apama makhal gi gari macha ama hekta launabagi loan gi khudung chaba pijari asita sunatana mafam asida phangriba e-auto rickshaw gi oina su loan gi khudung chaba pijari adomna deposit tawiraba matungda atenba numit kharani gi manungda apama gari lobi bayargani ngasi magleng sinbiro aikhogi address Greenery e-motor Kaisampa Junction Churuchanpur parking Panthoibi Villas. Everything you need to call it a home. A gated society with 24/7 security. Elegantly designed villas. Book now. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Taurangbam Laikai, Uripok, Impal. Nung class 12 pass out natra. Thabak thibadi kyam koira. Khang khiroi bana ANT ki 9 months medical scribing ki certificate program ma yauraga tha da lising kunchani pandagi horaga sel kayama laina tan biar bane akupa maro gi damak pizari ba phone number amadi website asidagi thungbi biar gani Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Panthoibi Constructions, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, presents Panthoibi Green Home, the first of its kind residential group housing project. Panthoibi Green Homes will mark a future of modern living in the state of Manipur. Come now and register your consent of interest to be a part of the future living. Panthoibi Housing Finance Company Limited. Maruti Suzuki Arena brings you the big new WagonR. Stronger on looks, stronger in character, stronger on the outside, stronger on comfort, stronger on technology, stronger on performance, stronger on safety. They strive the big new WagonR at our Aston Motors showroom located at Jingbirong, Impal West. Break matung da mayam utaram nokchari makha taba pauda
Imphal Jiri Lambida FCI gi cheng singbagi thabak tawramba kudong thiba amadagi soktuna hawat kangkhat pangamdana lerakhiba patsoi part 1 dagi driver Naurem Manglem Jau apopa lekhidraba Naurem Babugi ngasi makatana layingnaba Guwahati da pukre Mahakpu Guwahati da pudringai gi mangoinana Transporter and Driver Council gi President Hizam Ranjit amade Kendra gi MLA su ODB AK Mirabaina anabagi phibam amuk hana yengshinke TDC gi President Ais Ranjit na phongdorakpada driver Manglem Jau gi anaba si layengnaba TDC na mamangdagi mating pangduna lakpani Guwahati da TDC gi miyoi kangbu ama hana na chatkre mahakpu karamba hospital da layengbana kudong sagadagi haibadu chatkriba kangbu aduga pau phaunaraga leplagani layengba sida changba senfam khudingmak TDC na mating panglagani haike magi masaji amuhana hanagi phibamda halakpa ngamnaba amadi thaboingang tungkoina mukchatna tawbu ngamnana baidamakta akhoi ngasi mahakpu Guwahati da purakanda अखोई कर्म हॉस्पिटल तौरकान मागी ट्रीटमेंट से तौरकान अफब अमदी मागी अमुहन मागी सर्विस से हंजलनब होनबद अखोई मदुगी नमनब अखोई पूरग ngasi चचगदोरिबनी चचगदोरिब टीम असिदा अखोई टीम अमा अखोई यावगनी अदुगा अहानब ओइने अखोई ngasi अयुक की फ्लाइट अखोई टीम अमसु थाजग्रे मदु ओइना मखोइना तौगदोरिसि हेग योबो कांदा गुवाहाटी योरकांदा करम हॉस्पिटल दे एडमिट तौनी करम हॉस्पिटल दे पुसलकांदा मागी कनोसि फागनी हाइबगी खननबि दंता कोइ अहानब ओइना कोइ हुजि फ्लाइट टीम अम थागरे अदुगा हुजिसु टीम अमगा लोइनाना हुजि एम्बुलेंस गा लोइनाना कोइना पुरगा चचगदोरिबनी अदुना अखोई मसि सुंसोय सोइदना फरकनी अमदि मागी नॉर्मल लाइट हलप ngamnab honabada akhoi achauwa thaudang amaga lawjabaga loinana akhoi ngasi chachagदोरि team si khungsan jagadori International Taekwondo Sanaroi Dainada CC Higher Secondary School gi 1993-95 batch Alumni Association na sel gi mating pikre Association gi executive member Meshnam Joni Maitaina Dainana lamdama sigi naha singna suba nomba kanbada ikai ngai oidi haiba wakhalol da paikhatliba khongthang bu pokning thawali haike मैम सी मैतै नुपी अमा मोइना वांगना मागी ड्रीम अमा फुलफिल तौनब सक्सेस तम ओइना बिनदा आई इकाइब दरकार लेते आई इकाइब मथौ लेते हैना माना मथंदना होना जरगा खितंग मुक्ति तौन कमनेना माना तौ सोंथोरपसिदा कोइ ग्रोसना याम हाराउना हाइबदी सेशन 1993 95 बेसिना मागी अंगम खितंग कंट्रीब्यूशन तौजगेना ओंदा मथौ सुन तौजरके हजि अखोइगी ग्रुप सी मसिंग वाली 10000 ngasi mangda koi ngamjab khar donate tawjabani mathang da su awa pa kai leige hairaga koi dum koi group dum mi 70 muni koi ngasi di at least 20 muktang koi na paw phona bas ati mi 50 hen wali adu mathang mathang kai lege na khanaje Miyoi kayana mangonda mateng pangbirakpada thagat pa phongdokhi mahakumba sanaroi kayana kudong sadaba kaya mayoknari tournament kayada sel leitabana mahak saruk yaba ngamdana leiri haike mateng haidi sumaina mateng pangbiri je yam nungai je ado sidagi hena mateng je panghanninge haibadi ai khatang gi nataba haidi la iba lai iba sing je thoglak pa amasu mathau tai aduga thoglai iba sing du amu hena ubi ba mathau tai ai guma kayam laieba adu ai guma kayam laibe je ai khatang nateba just ai je nupi ne haibigira natraga na haidi ai je am naha ne haibigira haidi question amasu laieba natra adu aina sum haijaning je ai guma sports player mayam amasu lairi sigu yeng bio na su haijaning aina su haidi I some appeal rider kaina hoy admai haijaninge Sawema Higher Secondary School Thobal gi lecturer amasung NSS program officer su oiriba Dr. Akoizam Priyo Kumar Singhada Economic Growth Society of India amadi Association for Rising and Talented Personalities New Delhi na education gi lamda thoidok hendokpa thabak pangthokpa amadi contribution piba gi damak chahi asigi oina International Gold Star Educational Excellence Award amasung Diamond of Asia International Award for Education Excellence Award pirakle Kathmandu da pangthokpa Indo-Nepal Friendship for Economic Growth and Social Development haiba hiram da pangthokpa International Seminar da award asi kushinarakhibani Imphal West Commando ki kangbu amana ngasi ayuk thangal kaithel gi Major Khul Kalibari Delhi Motors
Press Club, Jalal Crossing, MG Avenue, amadi Hotel Nongin gi akoi bada park sana tibo humagi tabak chatakre. Additional SP Operation Adhikari Mayum Ghanashyam Sharma gi mieng makhada zathaki ba tibo humagi tabak aduda masagi saktak se sabsana puthokpa ngamdaba mioi tara manga lokhatuna makha taba wahong pahong tongnaba City Police Station da sinakre hari. Hauzek maroiba pau amuk. Miyoy ahum hauzik phawba thiba phangdre water body singda makal amatagi unauthorized oiba hi sizinaba yararoi haina Chief Minister na haikre. Hauzik phawgi wana di ICB na pizza paw matang solution dere miyeng tabiri basingba mukahanna kurum dere. Ngau ring